Okupilo nas se oko 40 slikara iz udruge Likresa, likovne sekcije Likresa Novigrad i likovne sekcije Podravka 72, te smo pozvali i naše prijatelje iz okolnih mjesta i gradova i udruga u našoj županiji. Čak imamo i iz Međimurske županije slikare koji su došli kao naši gosti na ovu koloniju. Tema im je slikanje Podravine i Prigorja. Dimenzije radova su standardne 40x50, najčešće slikaju akrilom na platnu i uljima na platnu i akvarele. Da ne bi kolonija bila kao kolonije koje inače jesu, pozvali smo i jednog akademskog slikara koji dolazi iz Zagreba, Vladimira Ankina Vrlića, koji će nam održati radionicu i pokazati nam jedan slobodniji način slikanja. Jer mi tu u Podravini možda smo naučeni da slikamo kontroliranim potezima i fali nam ta sloboda, a pošto u ovo doba pandemije treba nam sloboda i u životu, a i u slikanju možda, evo, mislim da ćemo to danas postignuti i da ćemo se lijepo podružiti. Pa evo, danas smo se sastali zbog prijateljstva likovne sekcije Likresa i Podravke 72, jer se svi manje više znamo iz likovnih kolonija i kao kolegice i prijateljice dugogodišnje jednostavno je kliknulo i dogovorili smo se da napravimo zajedničku likovnu koloniju. Mislim da ovo doba pandemije puno znači napraviti likovnu koloniju zbog samog druženja, jer su ljudi već dosta možda malo i psihički i mentalni, jednostavno razdvojeni, a ovak ipak se druže, jednostavno to druženje, ja mislim da to jako puno znači. Mislim da je čak više do nekakvog kvalitetnog druženja, opuštene atmosfere. Jednostavno da se čovjek opusti, atmosfera je sasvim ok ovoga, evo. Svi su, čak većina ih je usredotočena na ovo učenje od gospodina akademskog slikara. Uglavnom, čujem opušteno je ovoga upravo sad. Meni je ovo prvi puta da sudjelujem na nekakvom takvom događaju i iznenađena sam organizacijom. Posebno mi se sviđa što je pozvan akademski slikar koji pokazuje tehniku slikanja, uz to objašnjava. Vidim da ima dosta zainteresiranih, čak i mene uspjelo zainteresirati koja ne znam sa bojama i kistom. I sve u svemu mislim da je odlično za druženje, pogotovo sad, kako je rekli Boris, u koroni, kad ljudi nemaju prilike malo se podružiti, opustiti, ovako prirodi, mislim da je super. Se druže malo na drugačiji način, mi više volimo pjevati kad smo zajedno, ali da, super je to. Pa recimo da sam htio da vide nešto možda malo drugačije nego li do sad što su gledali rad jednog gestikularnog slikara, ekspresivnog. Htio sam naglasak na boje staviti, miješanje boja i super, evo, mi se sviđa druženje. U kolonijama motiv koji se već unaprijed zamislio da će se raditi ili slično ili iz iskustva, a u ateljerima se u stvari počinje od nule, stvara se slika, počeš od crteža pa do kompozicija boje pa do postavljanja i proces traje neusporedivo duže, tjednima, a ovako slika nastaje u dahu. Mučio sam se šta je podravsko, nisam nikad se susreo sa podravskim motivom, ne radim ga, u pravilu nisam nikad ni bio ovdje, ali znao sam da ćemo se snaći, odmah su mi došapnuli nešto i ja sam iskoristio ta šapa. Potpuno drugačiji pesaž radim. Ja ne radim pesaž koji vidim, nego lovim skice što na papiru, što u glavi i od njih stvaram novi pesaž, drugačiji pesaž koji je naglašen ekspresivno na koloru, a ne na dojmu koji se vidio.